ade miyaki ga den agon danwala moti agon men mi masake kurani agon menge yuvrajyege rayatun dihas abbanahara yuvrajyege verikam qur'an befo koma behegotun yuvrajyege rayatunna mikamuga onna hewanu ba agon men kanta kuram mi god rayatunna hame visna deveto adi rayatun kanta kuram mi god e izete rayatun e lobet rayatun nimma komme nimma maki agon men kan gabu qur'an nimma agon men kura masakatu ga agon men kamyab devu manu devu e mang Allah kandal ba gote gamati kan nimigendana komme gote kan nimigendies ei duniya ke sunne agon men kan gabu qur'an hitu ke ikhlas ter kama ki ga enna mes agon men nge etki mi divraje ke lobet rayatun ham gamas mihar itroka den miga puriga dosta hoga diehen agon men efikruga e gotan agon amal qura ka ben men wanika yad rajya ke rayatun tenen gina rayatun take puri bura masakata horu ile agon men gani divraje ke kana asasi islah ko nimika e kana asasi divraje ke lobet rayatun wara purihama barta ka me barta ka adikanta take libadi fave ehmema agon danwalani kebehun kana asasi rangala vidalu dabashe adi daslu pro bashe e huri kantata ge foni mir kan libigat mataka hama rangala visnun terikama ak visna wadan rangala gotuga e huri kantata benu korban visna wadan washe agon midenne komme kame kes rangala gota anubabe negidan ehmema e nuba kantata kun agon men duru helive agon men neki buddhiya visnuga halverin kamuga man Allah agon men dewahwa buddhiga visnu hegotuga benu kuras bayko ba mahingas en kama beji agon danwani tirisaru ga midiya bekamuga tibbe befulne denen alakunne diviraje ga rayutun e fursoten e befulne kanu dene algor me mitmani plan tak rawage kantat tak qur'an me kiyage mihasa bangai agon men ka kantat e puna plan ay got ko sinwe nukuleve en ka vanya mier agon me bisnale moti hamagames miga puriga agon men nuive arthake nufenna kantat ke me nufenna mundaka en kiwegento ei midenne kanun asasi egotan islah wenge niyomuga sababu agon men libgendia minimum kamaka adi agon men libgenda fursotake mi fursota agon men demehetani negehetani agon men barak herigen agon men ekam mi denne kanun asasi gori kantat ka me visna fikur weri wege e gori kantat himayat kurma agon visnage e agon men dukol lafiya agon men atum e biwegendi agon men hitama ko duha ko punu beddena bodu kantat ke kama agon jakin en kama ki agon danwani tiri saharwegen diyiru e tajriba tamrin libigendi baik difawa tajriba tamrin am emiu gammetta diviraje ge lobbe trayetun anikase barwer kan dukol lafiya midenne ya mi etu edi tanu agon men tajriba kori tajriba tanung hen echen anikale kun fenigene nudan ema miya bisna wada anti behun vote debumuga tibehun adi kuriyamwe dihas abana harugo november mo ega mima mi harugo november 11 wana dum peshigen diviraje ge esi jumhuriya kamaga magama nganna mi hekanege vote ga tibehun vote de bashe erun ekanemi gen diye erun manga bawo ga adfa waakulu algon men tibeni algon men edefada gayetun edefada badaka gayetun edefada kantate kurmu rayetun sarkara rayetun barwer kan libena gotaka kantate nemigen dana ko amada algon sakken pura viwah kulaki ga algon difawa wagut nimai ki ga algon mirege wah ko nimalani diviraje ge mi halu betre rayetun pagat dosta kan edam mang Allah algon mi barakate ramadan hoga pura alkama mang Allah rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh